Assalamualaikum teman-teman. Tadi aku habis latihan sekolah di zaman new normal. Tapi sebelum istirahat, aku pengen baca surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah artinya melapangkan. Surat ke-94. Ada 8 ayat, diturunkan di kota Makkah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim.